se la ku ve na complain yana ya van'wani va endla ti-party ni ra so van'wani va endla ti-party and then they tell you ku ri it's a BOB ne lexi we nga ta xi tela i fika u dya cake i dya nyama okay u twa music and still i nikela. So what I don't understand is how can u rhamba munhu for ku suka kona ta ka n'we a suka ka vo la n'wana nyama yo tala leyi nga xava hi yena a ta tlha dya tlha phindela a twa na ridi ya yena ka vona a ta phatini ya wena ya byala bya yena. Doesn't make sense to me either. So is either rhamba vanhu va ta phatini va ta ku sapota. Yes, I get it. But u rhamba vana phatini va ta u nga va nyiki nyama va nyika vuswa na xiphisana lexiya vana va na mhaka ku phati ya nandziha or a yi nandzihi mara loko va nyika byala zwala ku hambi a phatini wa kona zwala ntsena ku ri hava vuswa na nyama vanhu va ta ku phati wa ri kahle ku va ni byala va dakwa va famba va kha va yi vulavula ngo phati wa phati ya ximanimani a yi ri straight because a yi ri na zwala u ri twa zwala i to yi tshamisaka kona na ri zwala so hi nge ti phatini hi tlhe hi tlanga ti-cooler box ta hina ya byala bya hina u nga endli chumu hi mhaka vuswa try to be realistic here. That's the difference between ku rhambiwa phatini na ku attend party. Na rhambiwa phatini is better i BOB but ku va ku ri na 6 nyana ya zwala nyana at least ya chavisela 6 nyana I mean that na 6 ya mina at least no tana 12 u fona 6 that's reasonable. I vula ku mi ti dlaya mu nyika 6 ya zwala na mina tana 6 ya mina se ni nga na 12 ni nga tshama ka n'wina machangana mana mhaka hambi ku hanya mana vuswa ku ri na zwala madrinkisi va tshama phatini ya wena tototi so ti nga rhambelani mahala u tlhe u expect ku ta fika nikela ni nga dya ni nga nwangi zwala hayi ti nga rhambani loko hi sweswo yena khekha ya ri lavi hi nwa zwala khekha ra nyanganya ra hlatisa.